fatalo fatu le pe maulunga le kanto singa lau sa lau le nei tu la le fiafi me se foi le fa fonga ta poi mai se tanto tunu Samoa iona tu langa fa lupe masani ia pa ia fa le malo ia pa ia fa le kalesia pe foi mamalu fa le tunu ia mai ona mo te tele se ia o foi nei fa nau ia fatalo fatu le soa fa manu malolo tanto li fa ole su Cristo me se voi le no manu o ona le tua so se fat feito langa ele ngate I Samonia o tuno mamau I va pe volta po inga pa I molunga si tanto o tuno so sta for kilope lo mau mai tanto fa tanto foi le ne fiafi wa manatu e velne mano e va tu foi se tala mai tato malo e me se foi le tulanga foi manatu le to pose li lo ile tulanga foi le fala lave pe ona tulai mai ma fiai nei fanau o e sa malanga tu e na lue fa vai temi Australia ia o le ua mai a foi ona o mai foi le fa mauninga ia e to fa ila to fa noi so I fu ma mali li wai o le molsi le fiel tato tunu sa fa tuai ya se tala mal tanto malo ona o le nganga lava man manatu alofa ya inga walom fa na wi wa fia ya me se fo ila le tau mfainga fo ile na ia mo le so ta inga va la lata ma ainga ngata nei matua ia va pe fo ia nei te to lu mana I fa na ile tulanga fo ile o le tau mawhai wha malama ia le tulanga le wha blaventu wa tulai mai ia me se fo ile le tulanga fo ile wha malama I nei ainga le ia ngā ruenga o lo wha ngā solo pe le teimili nei ia pe o le tulanga lea ia a le lau maua sia manol nei ia e batu e fo I se tala mali tanto malo me se tanto mtanga ruenga o Tupe ia o le ufi to tonu e ile va inga o tanto ngā ruenga nei fa vai temi I Australia New Zealand ia e pe la ona ia ila ile ne fiafi ia o le la ufa ma ni mai ia to fa ila to nei fa na ia wa fi so I fu ia ma lo fa nga so solo pe ia so enga le Australia authorities for Australia ia ma lo mo ai fo ila ma so ta inga nga lue fo I ma vala lata e le ngata mtanga bengo Tupe e va pe volta to mtanga bengo by faf foreign affairs ia te wala tu la le tatu hai komisi official hai komisi I Australia ia me se fo I o tatu ofenga lona tatu liaison officer I Australia nga lue ni fa mai a uma ia suenga ia me se fo I o tulanga mala vai tona fa mai ai ia on fa nga so lo la ia tau au ina mai o tino mali li ona I fa na wi wa fia ia wa voi por kalame ia to sa ninga fo mana ia inga ia pe stala tu le tanto wa inga fa sa lau ia e mani ia tu le va no le nei ia in fa si di fo ia fa la wai tele ati le tanto mta pu ne fiaf o te ro fo Minisita la se ta pena mal malo te dei so te inga di tu mai di fa murianga e se vai ai fa murianga ia company de sanga lei e se fa murianga do le malo ia na fino fa vai ia me se le o ia fino fa vai fo ma le foto ma ta fa ma ia do after mon fa sili o le termine ia mana tu fo I o le e relate me ia le corso le fa blab ia o le termine fo la lo fa wa pe ia so e le o ma fai la le termine ona fa mani no mai tu langa le pe ona sili ia se lo na o mai ale le ia so le pau wale mea le tilo va ven tanto malo ina ia facilitate ia le fainga o so inga ni ina ia va ven to fa fo mai tilo mali o anga fa na Italia to ne ona to ai e pe o le mea le na li ambi fa mo te ne le nga fai fo ia si tele o nga venga ton fai ia me se nga venga fo ile o le pathologist
ia fa pe vo le corona fa maliina fo I me fa tula fo no Australia ia tula uma e mise vela tula fo ile me ia le va fo ile tanto ma fa le fenga luenga ia sa fa fenga luenga ina nei fa nau e pe vaenga uma ia le ti lo ngal fa tasi fo ile man tanto tanga luenga vai fa ma se tanto vai kom sine Australia e va fa tino uma me ina ia va vem au vaenga uma ia pe na fsidi me fa mo ke la o ia se lo mo mo foi la tanto malo e mo ya pe vai ngai Well, this time frame for another tentative one. No ta inga ne ia mele ia tam faia fo ile ia o atule ia woni isilia tu fa mo tausa o tu langa na le na wa ina tu ia woni isilia tu fo umin fa talia ia ai mai fa na wa fia o tu langa na ia ole wo mountaino e tele ia requirements for ia Australia e tele so ngai fa ia ma ta po vi fa peni se lo ngai family ina vol corner tom fa na release mai e tino ma liu fa na ni ia pe tu langa la le ia o lo ngal bua ta to allo e va te se ta to o le ro e so so ni mai ale ufficio Australia tanto ni io mai vo le la tu ta o so ta o e foi e so so ni fa fengo fi e vai ngombi E fa mama le tanga le se le unit no mobility labor mobility to ni afena ni tanto ni tu fa ko fa pena mani ni ono kala la bene tanto ngalwenga fa vai taimi Australia o le sa mate le lua fe sulu mai nai le lua fe sulu to mal taimi nei e include ai la mai fa na u to sulu ai e o fa no i soi fu ia tanto va vole la resi vole New Zealand ia vale na mate lua mal fitu na to fa la a o fa numero o mani o le mo fo fa mo e non-work related ia mafua mana na fiai fa no soifua o le si vo itu langa le mau mai I fa mau e outside work hours e tu poi fa le lavini e me mani ia le a fi soifua ai pe o fa numero na o le ala le ina le sa ia ia fa pe o si maliu nga ni fa pai te ai maliu mai I tu la e le isi so tanga ngai tu la senga lo ia o tanto whenga luenga mani e mandatory le file insurance io I tunu io e pe ana e tanto whenga luenga ia I tūlanga lea ia ma o le mea umalia sa fai o le mea voile sa ia I te pio tanto o whenga luenga ia Australia e pe ina to superannuation ia mau uma to mau uma na famania na o le sosan tele le fa il tanto malo o te mili to fa fo meti no mali e mi se la le facility na ma le fo le babele fa tino mo pe e men e te il fa la vilni e fa ia si ma tu ia te le fa la vilni o te lola ile mai ta watu ia e faisi umi atu sistemi fo ile fai eso so en fa ma solo in me ya lo ton fai al tanto malo I tanto voi va fa malo voi le tanto mo stali e ton fai so so ni me le mi se na le itali ngai e nei ai no nei fa no wa fi Lema o atu tele fo io ia o tabu fo sa fa pena ni ki tu fo ia le ia o Tusitala na tolima ni tu fa ko ni fa vai e a ia me o tabale ia pode ser titilo ko ni tala ni wa ese ka wala sa moria vai se que ele o awala ni tu ia fa ko ese ko na to ia very strict tanto o malanga mai e fai e le pre-departure basic orientation program fo ile o lo fata noina mai ala mea ia e mi se la fianga ia e mi se la fa mala mai no fianga ia o tanto
I tula fon pe tupu me fa pe ia o le foi fa lama ia I tulanga foi le fa ngai no le sene apta vale ia ave foi la ia fo to I tulanga I mesela I tulanga I me fe wa I ta vale ele ma san dia wan awa sa le ia tulanga le se wala ta to ma wala ia tunu ia o le foi mai ta wina o le mai ta wina I foi numero ia mai pe falling o babena lu lunga le numero foi o la to ia fa no mal so I fo me Australia ia no tulanga le ia wa mam lama mo fo ia tanto ia se fa se nga wala ia New Zealand Australia ia ta se la le me ile manatu fo tanto malo ta wala tanto mtanga wen ia ta na to ave il fa mafa I kako I si tanto team si sa me se kako pre departure session si fa I malo fingalo I to si la le to ale me ia wa tulanga fo ile e tau fo ona ia le lango ma le una I falfenga wenga ni e ave eu tatu tangata ia me o mai ia le la am to tilo le I vaenga I ko tai dia ko improve ia mo tatu fenga mi se fenga fenga ia falfenga wenga no tatu tangata ia me munia ia iri tau masin si mani mea e pe o the best we can do o famanat ia e pe o tulanga na ele o we tilo pe il tanto malo mo le nga ilu Foi no caminho mai ia le umi tsana le ia tsana so o le ma wa mai fa mo ele o te mi mo ni wa o ia nei fa ni o le foi mo mai fa mo ele le o le record nei fa ni I tulanga ngā ruenga e whai o le wha mo ina e tui wha maoni ho. O le malanga la le na o ini, o le wha pia mai wha maunga o le na malanga ni ia iu lai. E wha mo umamai a me o le tausanga fo. Ira tulanga na le ini nei wha nau i e tō whai o a whia mai tui fo. Ia e mo mai ai wha mo e o tui na mai. E le o te mo le o malanga i nei wha nau ni. Oi le tulanga I le whenga wha mai fo ngā runga ni wha mai ki. Wa le pi e fōri no mai a o le te se mai wha mai laga. E ai le tāpina e malang tū. E wa le whenga wha mai fo. Le whatoa a mata wha mai ai mai. Tau sang fo. E lo pula I mai fo I o le Minisita fo o le tanga renga Tupe le wa au mai I e le malo I le pokalami nei. O le asam sila ia ingo o whinga whapae nei pe o se tūlanga o sanga tonu ai ma le to ia ini whawhita au li e tuku mai le lula e whaftai ma whafsili o tanga via I le whaatatianga o whinga whapae le o pāsia ni e kapinita I le vaaia ia I al tātou mtanga luenga e mesi al tātou komiti le o tu mai ne ia I whangai o ia e pei o le anganga le e ave il fama maffa feng fa maile ia fair distribution tant fenga ben le nga tele ana issue si e tele faition ale tu no ne ia ile mele o ko kele ka ko isi ku malo ai ko lai ki ka ko isi tu malo ia mane mele o le vanga pala I ku ai na kwale mo mo o issues lai e pe o main issues ai le nga address feng fa maile ne fata fa to tu mai le feng fa maile Pau tulanga ta ua sisila al komiti vo ia le vo ita pena le vo ita pena pe pa to abil mo ka peneta o le tulanga fo ile kai me implement thing fa vai ina ia wangi interrupt the operation e me se ala tulanga le la fia i o te mi vo le mana o mi e tanga finga ben mai fafo ia pe la tulanga na il va aila man sisila vo tanto komiti e fai fo ile fa mai le face approach fai wa le implementation o tanto fin fa vai yo le la ia pe ona esa no ina tanga vai yo tuna ia you lai to sang fo fully implement o fully implement ai pusa le ama ka face fa o le situ la ta ua le ta to mai fin fa vai la fa ma tu I tu I fo no fa vai le selection o tanga tani ia ta ua ia le me ta ua le mele ile va ia le tanto mal o tulanga fo ile ngata select me le tu malo yo la tu tangata
mai ave vo ia ia o le vola la e mau le le la tatu lista ia tulanga vo la le a fa le tonu mai pe ini me vo fa le tonu mai tutuli mai ia la tuti le vola tatu malo in fo nge ia na fu e ftau te noi fo i nai tu malo ia wai pe tasina me le tele na pe e taulenga ina tatu pokala yo me i tulanga ia toi fa fo i mai ai taulenga ina tatu pokala e ai on te mini tu sai fa momo ia wa tu iti vai ngale e pe na pauleo le me tau ento e sila to ole ia tulanga ni tu la me fa pe ia fi e fu o lisi vai no finga fa vai le lo vai e tu ia ile tu ka ko di tu fa ma di no ma da bon o tato o da na fo le o fa fena ma nei na tanga e mi se ile anti na o tanta fa o le wo ia ile o no masina fo le nei tanu le ele fena e te wai ona anga ba avo ile le kai ti ven fa ye na fi de a wa le me de la te finga ba ia ala wa ia bu ta sanga ia te ro no nga ia no fa ba ke tasile tulanga taua le mele we taua tanga vai tulanga na ia nga i wa mai en tanto finga vai ia tulanga na le eligibility criteria o kanga o tanto fo ile manu tanto tunu le nga wenga ia wa tasile me le vo langa mai fo ila ia finanga lo tanto private sector ini tulanga leo le fi el tanto wa ia labor supply ni ia le mena le vo si le tanto malo e tão fe fa paling ni me ia address le me le wo fa mai ia le issue le wa fa fita u le wo race me tanto private sector but at the same time o ngi deny inga o tanto tangata le opportunity le mo e pe o mena le o men malo fa paling ni me e wela wa o le si tulanga ta ua le wa mai tanto fin fa vai o le wa cap usala e ono afe o Australia ono afe New Zealand at any point in time o le foi wa ye fa ta otto mai le stand down period al tanga e sa malolo usala le o le a rotate adwana le rotation o si o mai malolo o le foi wa a mai foi i fa ta otto mai fin fa vai e le to inga tanga te tu na tanga te te pela mel na le tita u tanto fo le ono ma sina le singa due e pio mena le wa pata otto mai fin fa vai e tan fai e fin fa vai e address la mia ia issue si e tu le mai no kionga o le wa ta o le situation fa vai o le ave tu e fa vai o la usili la lo kionga how can the ministry ensure tangata venga luenga ye tonu fon fa vai ele ye se fa fita uli fo ngale la piki a maka la ko ai nga ai o ni tanga venga masa ye I tonu like how are you gonna ensure ele ko pusta fita uli fa ole mai ta ofsi ole tulanga le ole me le fa to mel tanto malo la ver fa tu tuanga a vele o na si fai pulo le tu malo mala tu fon fa vai ole to wa ole manui o tanga la tu malo la tu ba ya la tu fili me la tu tanga ole tulanga le fa to mel fin fa vai be ave fa ma fa ole roll malo e kan fa regulate le fin of nga yem fa fo ina ia ua ne ia afia le ia te tau tatu tanta te mio finga we but in terms of selection of that tu fai pule mana tu fon fa ia responsible mai ana tu le selecting me ona tu tanta if tu to o le fu fa ta otto ia tatu criteria avia I fon fa e na etik mai ela ia select mai tanta ia mai to ia ke longa men nai tau ia la le control pat pio le ngana ia malo e uni to ia uni to tele se ia malo kan palasi fai pule mana tu fon fa ale me ave fa ma fa malo le vale me fa fo le regulating ai le ngata lai recruiter si o mai recruit tata ia vale ma employers ia le fai no fe ngai a mi se vela fa no fe ngai fa va malo ina ia pui ia le ia no tanto tata ia tu langa na le fa ma tu lang matang mo le lo yung le ba ta wa ile tani I malolo tanga
Ai whapea o kangakale o le watu atu e taime mano ro, but this person o le mana o mia mai e company. Ai le i umale le taime le wako ue e mano ro. En whaina tu unai. En whaina tu unai. O tasi na mea lea ia I tono le whaina whaavai. E tam whaia ia malo si se ia le tatou malo le mea lea. E aua le determininga minga e whafole ia employees I whafo ia tatou tangata. O le mea ne a vel whaamawhan tatou I kam whai ia tutusa uma ia ia tangata. Ia ua to ngā mea fo ile a whapea e sauat ia e mo e vo ua o kusa uma ia si la fia fo i tatou tangata. O le stulan ta ua e lau ia va ai whain whaava. Man tu le stand down period le sa ultangata. En whainga ringa ni. Ia, ke le ia lau le skill transfer. I le mele ngā rua I whafu. Sa ule whainga ringa ni. Ia, I tilo alai. I te le vo le fsoswani mo tātou. E pe on me tai wari kau whai kurkuri. I tu tusa umale. Ia manua mo tātou tangata umu. O le whenga whaamai la rewa e sau noa I e tūlanga re whenga ai aina o le tūlanga I le akaba. Ia wai ese time frame o ngā rua. Ngā rua ngā whitu masina, iwa masina. Ia mga rua la ia tōtau sama. I whaisi umi atu. Kai, mai o io vo ia I le tātou implementation plan. Ia, wai ese uma ia taimi stand down period o ese le stand down period o le konkarate e fitu masina. Ese vo le stand down period o konkarate le iwa masina. Ese vo le stand down period o tōtau sama. O me vo la le ufata automat whain whaavai. E ia le au whae o konkarate te alu e te le toer. Me wana lo fata automat whain whaavai. E ni te tilo ai al komite o le whea ia. O le whea ia o le melea mo tātou tangata. Ina I kam whai I au ma I o tātou tangata. O le tōtau sama. O le ua pasi e Australia lana. O kalame fo le abatoi tangata. O lo abatoi no aina. Ia mtau sanga manofu maua ia o le runga. Sisila ia lau fionga. Wale maalo o tūlanga nā wale ua pasi mai le senate. Ia nā wa vem tūlafo. Vem tūlafono. Ia man tua fo ila a vem tūlafono. E ale fia vea tātou tangata pula tātou. O le mea na e manino le o mea wala nai ta o tole I tātou whain whaavai. O pasi a tūlafono nai a Australia ia mo Australia. O le mea wala ngai tātou lea whaavao malo. E tam whai fo ile whainga o tātou MOU ia whai. Ina ia manino le ia ingo mea ia. Ina I honi ia fia le tātou labor supply. But ua pasi a Australia ia mea mo lato. Ka tūlanga ia whaatino. Ia pule fo ia tātou ia whainga tātou operation. Ia me se koe whainga tātou whainga whaavai. O I la toinga mea lewa sau no ina o tāwe. E tā ua te lea ila le negotiating o whainga o marienga ia. Ia on mea lai o mea whaavao malo. Tātou mtanga ruenga vai whafo. Ia me se koe la ia ma Australia. Ia me se koe la le tātou official Attorney General so Ia tātou mtanga ruenga tupu. Whina tau whaata me se whinga hole wale la kontrole tātou tūlanga lea. Awa e ila tangata re la ma o tāu sangarola I lalo I wale ua whaavem tūlafo. E o ngā runga wha lea tūtau sanga. Ia ma avatua tō hua avatua melwhana. Ia no fwe o tāu sangai hole. Tanga baia ole mea le I te tilo tātou. Ia. Ole whaamanianga le mea lea. E ole whaamanianga le mea lea. Ole voi e le nā tia voi le mea lea I le silsila le tātou atunu. I le hafe mafe fia se lau tātou tangata ia pala I kota. O nei le nganga le fia o e whamau. O tūlanga lana e mene tau whai whaavai I le mea lea. Ia I lai tau fo ia fia o e tau whai I alu I le kota system. A le mea le o whaamanuianga ia mo le mea. Ia whaamanuia fo ile mo tātou ile e le no whamau I o mtoi o mai. A me se ala le mea le whinga, le mea le o capacity building o tātou tangata. Ma le mea le o transfer mai o le skill ni. Pe o le aunga ātua nā I o le mea le. Te lo le tali le, o le mea ne te whaapsini nia tangata. Ia rai I le mea le ia I whaing whaavai a I o lo manino mai I le mea le timtilo le mea le I le need o tātou. I tūlanga fo I le skill sets. I tūlanga I industry siam na umia I tātou ni. O ke longa I ngā voi lala pe se I le screening process o le mea ne te sau no I. Mai pe o tūlanga na e iai ia matawhai oi.
ma skill set e mana mi ta to ma vite ni e voia skill set e faiana a ve fa ai fo ia skill set pe me ai to titilo e tato wa ia tina e ia specialized skill set e tawan si tilo to il tato malo e ole so a ve fa fo me o ke lo nga e a fu mai ai la no finga fa vai e screening on mele mo volta di mele ti sa no e tana. But are you considering a violation of rights of these people if they really want to leave Samoa and go and live there permanently and work? Well, ele vai tu lo ia ta tomorrow te pe me fa en tu elam tanga. E kilo e o le rola ia le malo ele tu lo putas e pa lingi uma meu ele ngatala i le mele o mai ele tato private sector vai fa no lango fo ele una ia tata mai at the same time I want to private nga ia me ia finanga le tato tata asi si le fo ia ele na le pau fo ile o tu lango fo ile mo fa manyanga le fa e pero le fo ia tato support system a te no tu langa le e manino al fing fa vai ia wai o te lo fo i mata i tu wina il committee o me e manino a il tulang a faia o te tawan fa manina le tangata ele se mela ta fia i tulang but o le ta o le mele ia inga e foi le controller ia ni finga fa vai controller ele mele ele te tau tu lo ele ton tu fo e tawan regulate me na te levo ele impact il tato to mine at the same time make sure for only depriving of that to the opportunities. Of yung ole consultation in a fight to agents. Ole fasea mai nala po kasi kamo ole registration fee. Ni papel ese fulu afeta na registration fee. Ole fasili na kamo lang fee. Pol me ole fee ne fasa e tu sa uma mai si agents le hai na tatuta o tu langa le fees i wali non fata automenta tu fing fa vai e mana tu vo ila lo tatu tu la fono e alu fees ni lunga le tanto National Revenue Board e approve vai o tu langa na le ni tatu fees ia o e to ilo le lan tanto Revenue Board ia ka ko fees to fa lo atu lo la ia e pe o mena na fa ta automata tu fin fa ba ia si ave mo lo ka ko Revenue Board ia no auto italia to lo la ia lo facility to fieta to agents o te le o ma o te mini e o le tulanga le wo ia e o fe lo lo nga ka ko agency wo ia e o anta si vo ile me o le manino vo ale ia mai la no ta tu fin fa ba ia te lo la fa lo vo stem lo mo ia tulanga le ta to agents. If you follow up with your Syria, if I'm on a scheme for Australia, was there ever a time that our government was consulted by Australia on this? For tattoo, yes, of course. Every year tattoo MOU. E tattoo MOU, le won le on fa na o tattoo tanta. I think ole mele le avanzo o le tula fono la na Australia ia ele o tula fono Australia ele no sa mo e para it's everywhere so el melana ia it's internally Australia al melana ele i tau le sign up pai fo tato pe va pe tato tile manna venta tu tanga te la lor proclamena al melana ia o tula fono ia Australia Sip sili ya mana tu saya abe cuma yang mai la tu okay NOVEMA tu sali no mera mai cuma lo tante semua ese wale wai tu lesi cuma ta wo si untuk ta si le vai ngale tu lo fin fa vai ta si le mai tu lo le fin fa vai fa ta tianga committee fin on implementation plan e tang fai foi le e sia la fu ngai fu no mero tang to le tu malo e ma va no fo ia de E le arufia tu langa le wa vi fon fa ba e fi fili no tant fa na ia wa o te mata wa tu le pokala nei to sama i wa ina wa la lata le palata
to tele foi la abeitanga te I pokalame le ole campaign fa nga ngole le ta political campaign e mo wela na sata ole sila men tu mo wo I matanga tele a ole foi le parot I think ole tasilia me le yo feng fa vai lu ta to mai ni le na wa ye eligibility criteria ni select ai tanga te tau no tanga te le tau no le ro mani no I ole foi la le I le tulanga I le malino mai le tato feng fa vai le onus man responsibility le la tu fai bu ola le tala noa au tanga vai in campaign pa to le mea le tau tu le tu feng fa ia fia mo tanga ia fia mo tanga mo le ski mai ole mane ole ski mo fa man yanga le e pe me vola na le ta automail feng fa vai ia fia mo tanga ai a faila ai tu la I mai ni fa fita uli ele o ma ni fa fita uli le ba tanga tai mali fai pula e ma fai ona nga I mai matanga lu nga mana wo fi nga I address mai ele issue and also ole ana se tanga ai ma ya fa ya o spase o tasilia role al malo is the regulator is the regulator me de bila tu nga fa fita uli dia ya pe atu tu po mai ni me fa pe ya ta vola nga jump in the regulator jang fa I fa tala no ya fo ia me ya oni tu lai mai e pe le nga nga ia ta tu malo I fa matu le me ave me tu malo na tu fai pulun fon fa na tu te ai ta wole fsili le I te tonu nga ia ta tu tanga le ya ole e se ta tu malo ya ka won jump in as the regulator fa ya address me ele fa sala ai fa tala no se ko pai la fsiling ka ko ai to da ni se fsiling ko mo no la le le stand down period le to toma ese uma stand down period to con karate ese le stand down period o le fitu masini ese stand down period o le iva masina ese vo le stand down period o to sa ola fu fatta otto mai le mela le e che alu certain number of contracts le to pe non to ya te lo ma wol te mini te lo te mi la fa lo ta tu fa lo ye fa lo le la vai ngai how long fa popolo staff for kum kanga mga wadela ke le foi le manpower mga obier processing o tarusanga kai pe hol beleza fa le msi ole tulang tasi le tulang ta wa le ti le fin fa vai le on me voler le wala ngai le ngai le fa tu I fon fa vai I tu malum fon fa vai ole tulang le wa sa no I tanga vai ole fa man tu vol vai ngai le sai la lo le msi ye le la wa mai uma la le fa ngai I le I tanga lo tupe le la wa via motivation le tanga lo tupe ma le vola si le ye va no le ele fa tu mana mia ya le vola si le vola fiona tu ya fa lo tu se tu tu si le mi so tanto finga ben ya ele fa tu ma via ma no o fe la necessito consultation le fu il machine fu il machine fu il necessita tu consultation ya e passo solo tu ya le tausan fu le fu le ia va ver una mo se va no fai consultations ma tu fun fa vai tu ai tu fun fa vai ia fa la lo ai fu lan tu langa le e mi sil tu langa fai si ta u le role fun fa vai la ia e mi se ai me io criteria ia selecting o tanto tanata ia le fu la e fu e non te inga va fai ia fatta tanto mai tanto awareness le tu e fai le awareness in you po ia ma tanto awareness fo i tanto mo te le sala fai